Poštovana knjeginjo, uvažene zvanice, drage kolege i koleginice, moje komšije i moja jedinstvena porodica. Postoje trenuci u čovekovom životu kroz koje prolazi samo jednom. Ali u danima koji kasnije i u godinama koji kasnije dolaze, on se vraća u te trenutke tražeći u njima snagu da istaje na onome što radi. Ovog momenta ja prolazim kroz jedan takav trenutak i hvala vam što ste došli na tom trenutku date dimenziju nezaboravnosti. Ja neću govoriti o knjizi. Ono što sam hteo, ja sam napisao. A i teško da bih smislio neke mudrije reči od ovih koje ste do sada čuli. Međutim, smatram svojom moralnom obavezom da nešto kažem o načinu na koji je knjiga nastala i kako je objavljena. Pisati o knezu Pavlu Karađorđeviću, o jedinstvenom čoveku koji je prošao Jugoslavijom, ne govorimo o Srbiji, govorimo o Jugoslaviji, o strašnom egzodusu koji je morao da prođe sa svojom porodicom, o nečovečnoj optužbi za najgoru izdaju koju čovjek može da učini, izdaju svoje domovine, a da pritom nema nikakvih mogućnosti da se suprotstavi toj nečuvenoj, nečovečnoj laži, ma kako zvučalo paradoksalno, bilo je ogromno zadovoljstvo pisati. Bila je to strahovita odgovornost da ne pogrešite u jednoj jedinoj rečenici koju ispisujete. Bilo je to osjećanje sreće da radite nešto što će možda jednoga dana nekome pokazati u kakvoj zemlji živi, kako treba da se ponaša čovek koji je pripadnik, koji potiče iz ove zemlje, kao što je bio slučaj sa Pavlom Karađorđevićem. Iz ovoga što ste čuli, i kad se uopšte pomene Pavle Karađorđević, obično se asocijacija odmah okreće prema 27. martu, velikoj nepravdi naditoj Pavlu Karađorđeviću, i okreće se istoriji. Ja nisam hteo da napišem istorijski roman, ostavljam to istoričarima, oni su stručnjaci za tako nešto. Ja sam hteo da napišem ljubavni roman. Ljubavni roman je sam naišao na priču koja se sreće u bajkama, ne sreće se često u životu. Pavle i Olga su se upoznali kao mladići bez ikakvih pretenzija da bilo kad dođu na bilo kakvu vlast. Ta ljubav koja je započela u najranijoj mladosti trajala je ceo njihov život, do Pavlove smrti. Pa i od Pavlove smrti nadalje do Olgine smrti. Pa i posle Olgine smrti nastavila je da traje, a nadam se da će i posle knjige koju sam napisao trajati još neko vreme. Ako u životu sretnete jedan takav par, dvoje ljudi koji su u potpunosti, bez ostatka okrenuti jedno drugom, kod kojih ne postoji nikakva, ni tračak sumnje u osjećanje onog drugog, koji su potrebni jedno drugome koliko je potreban vazduh čoveku, onda možete da kažete da ste sreli srećnog čoveka. Ja jesam srećan. Sreo sam Olgu i Pavla. Nadam se da ćete vi koji budete čitali knjigu otkriti taj neobičan, frapantan odnos muškarca i žene u situacijama koje su bile zastrašujuće. Oni su pronašli snagu da sve to prevaziđu i da podignu troje dece u sjajne ljude. Ali će im se dogoditi najstrašnija nesreća koja se može dogoditi roditeljima. Pročitat ćete u čemu je stvar. Ta knjiga nikad ne bi bila napisana da nisam imao pomoć dvoje ljudi koji su zaista sve svoje potencijale, fizičke, intelektualne, uložili da mi pomognu da ispišem to što sam ispisao. Pre svega i pre svih knjeginja Jelisaveta Karađorđević. 4 godine
otkako ja vrtim telefone, odlazim kod knjeginje, za svaku sitnicu koja mi je bila potrebna, ja sam zvao knjeginju i odlazio da pitam. A mnogo sam pitao. Užasno sam mnogo pitao i uvijek sam naišao na fantastičnu ljubaznost. Da ne govorim o materijalima koje mi je knjeginja dala, o dokumentaciji, o pismima i tako dalje. Odista bez pomoći knjeginje Jelisavete Karađorđević ja ovu knjigu nikada ne bih napisao i hvala vam lepo. Druga osoba koja je također izuzetno mi pomogla jeste gospodin Miodrag Janković. Čuli ste već čime se bavio. Mislim da nije rečeno da je bio i profesor Parijskog univerziteta. To je čovjek koji je znao Pavlu Karađorđeviću više nego što je znao Pavle Karađorđević u sebi. Evo, da produžim vreme, 2 sitnice samo. Od gospodina Jankovića sam doznao kako je knez Pavle vezivao kravatu. Nemojte misliti da se kravata obično vezuje. Ona pokazuje status u određenom društvu. Ili nešto što je najuobičajenije, a što se ne zna, a govori o Pavlovoj skromnosti. Izuzetno skroman kad je došao ovdje na vlast, uslovno rečeno na vlast, a nije to želeo, pa nadalje kroz ceo život. Gospodin Janković mi je objasnio da je knez Pavle u Parizu svakog četvrtka iz svog stana u ulici Šefer, blizu Trokadera, odlazio na pijacu Marše da kupi sir. Voleo je da kupuje sir. To ne rade prinčevi, Pavle je radio. Ili možda još bolji primjer koji je očigledan. Imate sjajnu fotografiju knjeginje Olge, ali u originalu to je crno-bela fotografija. I kad sam ja gospođi Dereti odneo 10 fotografije, kad su odlučili koju će sliku staviti na naslovnu stranu knjige, pitala me je, a koje godine ta fotografija snimljena? Rekao sam, nemam pojma, ali ću pogledati u svojoj dokumentaciji. To gledanje dokumentaciju trajalo je tačno 3,5 sata. Nisam našao. Onda sam poslao 2 e-maila, jedan gospodinu Jankoviću, drugi gospodinu Babiću. Posle 10 minuta gospodin Babić prosleđuje mi e-mail gospodina Jankovića. Fotografija je snimljena 1925. godine, tada se knjeginja oblačila kod Žana Patua. Verujte mi na reč da posle 49 godina braka nemam pojma gde moja supruga kupuje svoju odeću. Ali gospodin Janković je znao gde se oblačila knjeginja. Beskrajno mu zahvalnost dugujem za sve što je učinio da sam ja mogao da napišem ovaj roman.